Još jedan snimak, danas ćemo igrati Call of Duty 2 Modern Warfare. Pokušat ćemo zaklati ove tu ljude u muzeju kad sticao F, oni će se oživiti, počet će me napadati. Koliko metka. Soup je ostao živ. Hode Jule. Evo ti. Kam si ti krivo? Okej, evo ih sad sve dobiti. Ovo ćemo se osvijetiti, kako se zove. Kako se zove? Leo, recimo kako se zove. Stepherd. Makro. Stepherd, što je? Stepherd. Nekav pravi sa smugom. Marko. Makro. Okej, čini mi se da su svi. Smugu u Stepherda. Ne. Okej, čujem neko. Šta ti? Jel Stepherd tu negdje skriva? Kad ih sad pobijemo. Kad ti bježiš? Možeš na zaklon? Ima da Stepherdu pokažemo ko je glavni. Okej, ima još malo metka. Tebe će Markov s nožem riješiti. Ti si živ. Makrov. Makrov se. Bože, šta s metkima? A, pokupi I se. vidjeti gdje je Stepherd. Tu se skriva, ne. Ne skriva se. Kud je on pobjegao? Ja sjećam da ga nismo upali. Ti je Stepherd. Tu si. Neću te ubiti, tebe ću staviti za kraj. Kad si već tu mogao bi. Sad ćemo Stepherda. Osveta Stepherdu što je ubio Soupa. Prosti mi ovo. Ki je Stepherd. Ovo je osveta. Zato što si... Što neko je živ. To si ti mahnu nožem. Ki je Stepherd. Ovo je osveta. Ono što si probio.